Mahenya maya magutua ngongo mahurirwo cabi mathaini ma kiroko guku ari kiharo-ini kia njera ya Ruiru. Magana ma ateng'eri makirika kunyita itemi thiini wa mahenya matiganite. Sebastian Sawe uria ni njorua ya ihenya ria kilomita 10,000 agitetera uhotani wake thutha wa kuhanyuka kwa ihinda ria ndagika 28 sekondi 38.3 riu akiranira kuongerera mayo na gutigirira ni akayukia midira ya dhahabu mahenya-ini ma thi yothe. I was well planned that I can't push to the limit because cross country is not an easy race, so I knew the position where I was. Next kama si kuchukua na nimefurahia kuchukua namba 3 nikienda ngambo naenda kung'ang'ana. Mwena-ini wa atumia Agnes Jebet niwe utongoririe ihenya ria kilomita 10,000 we akiuga ona ni angikire wega ona makiria korwo gutiuma na urugari mukiruku. Sana na focus kwa Olympic kwa kuwa nataka medali kwa 10 kilomita. Unajua hii vitu ni kutoa venye iko, so ukidelay huko na huko ni kuwa discipline na kuomba Mungu na kutrain hard, you will win it. Mwena-ini wake komishona munene wa njera John Warioba akiuria ateng'eri kwaga gwikuruhania hari kuhuthira dawa cia kuongerera icoka ciao hinya. In the first place, this gives a good image to the country. When you win outside there, so I just want to urge the athletes to continue running clean, just using their own energy. Ahotani othe ni makorwo makigatira tigiti wa gukarugamirira bururi thiini wa mahenya ma World Cross Country maria magakorwo magitengererwo bururi-ini wa Serbia muthia-ini wa mweri uyu. Handu-ini ha Inoro TV kuma Ruiru kaunti-ini ya Kiambu, ni njitagwo Moses Ngige.